Hello friends, welcome to my YouTube channel. Te tuna kan setting hi le ka account ki hack ngai hana. Ti chung thu a kan setting ite EPP bol ngai am ti ho kan setting. Ji chung abula kona zone again hin vet pe na ka chen la tha na lung sit like share subscribe nin bol pe di na kan tem we. Ke ki pa ma sang comment chu le bo nga hin ki pan ka video ho abula kona zone again hin vet pe ji jeng ki pa thu kan se he. Direct pa te sei ba topic thumbnail la na mu bong wa chu account ki hack ngai ka ti chu na. Chi चाहे point thum point li lang kain se de ama sa pena ga ki sei le account hi ke a hi account khat le hello gmail khat le a hi phat cha ka hon hana ten ti gmail hi mundang danga hi thil dang kamang di poina khat le a kaman hen ai ma cha hi ahung lik the a hana YouTube ahung lik the ita ko na hung lik them te national ahung monetize na ko na hi advertise so ahung chi a ko na hi ne account hi hacking a hung the hana ai lo min phone danga ko na ahin I kha the ha pho ta bang chen ke an te a chu hung min screen ang kan pi din ro ta na iti hung ma ham te ka account hi browser a ka hon ji hin na browser a ko na ho thil ka upload na thil abona browser a ko na ka bol hin tel apps song chu na na YouTube vet na apps ne elo le YouTube creator studio min tel le khatlanga gmail la box nga ho email ki thun na cho cho hin di mong hin cho ai ma cha ko na chu ka account hung ki hack thei ki tileng iti hung ma ham tile email wang chu kun cha ka pido poina ai ma ti a chu hung the chu device na ko na he na I device I phone sunga he thil I zan ham thil permission ni ki pi ho a hi a he do he na I phone a data ka sei banga data li tabanga chu hin monetize jowa channel ho ti a hung ha tam na midang danga hung thogin tel ke ya hung na ke ya ko na ka hin bol hin che cha chu iti hung mam tile device chu ma and account ki log in na ki log in na so ken chroma hello internet na kamana ka achi chu cha chu ipi hung ke se ham tala learn more min cha screen na kan pe learn more min tana process uma hena so process su kami le verify your identity and verify ka bol jawang chu next abona ka khial jo phana chu ka chi ki na password ko ho ki san ka khial hena ka khial jo phana chu ka che ki no le hitima ma chu ma cha chu ka hin het to tan cha hi ka chena la hi koi ham khat ki chim he na ye ka hin het do phana cha chu ipi ka hin bol ki nam tile YouTube channel pen pa password ka khel jawa hi YouTube dang recovery khat ka koi ki he na recovery hi apoi mo dan chu ti ho a ko na khat email chu hin het kha na khat na chu na lai de na ti chu hin tan cha khat ga se no I ti ki ven du ham tile cha ho a ko na chu example a min ti a hin bol chu na device a hi hung de na verification two step verification na bola ale ilo number verify na bola ilo recovery na bola ale ti tu a kahin pe kit cha screen a kahin pe banga he ti a hi min device a kona device cho ma hin khel ham ilo nang ni ki khel on nang ma a password ilo la a email he yong la chun verify na bol taka se anang on ki hon thei lo na ti cho khat na hin recovery ki ko ya le tabang chu hin tele tu din muna ga ki sei yang le atam zo hin dang chu nan to de he ma iti ki ven du ham tele YouTube channel na hon pa email chu hoi mi cha na man lo de na email ni le thum nga lang ni kho he ma YouTube email na man pen pa lo YouTube na hon go na email na man go pen pa chu separate na koi nga na ti chu phone danga na login go lo ding ai lo na phone le a na login ding then extra email na ko ning chu na login zo tan chu log out na bol kina account dang gmail account ho na ki koi ngai na ki koi al iti apha ham tile chan min na email chu na phone ahin hack ngol na email pa chu na log out hi ja chu amu lo diu he na khat na te khat na chu hi le ani na ki chei ani na hi le tia account na ga bol chu thildang ima poimo ham khat elo le koi ham khat army thlai ding ham alo koi ham khat form fill up na bol go na hi yong le na email na YouTube email chu hung talowa extra email pa chu chi chu hung da na hello chi chu na su the na chu na su na le I tham ti le
fake fraud ham khat hung hi kha ong le chi account wa bo chu se phade na ni YouTube account pa chu im cha ti follow the email chu na se la tabang chu hen tu lai ta scamming hacking chi lai ta na tilang sanga ade se na YouTube hong ho monetize na bol jo wa ko na tabang hung ha tam the chun i ti ki ven du ham te le recovery phat chai ko ngai wa na iki koi wa le iki ven din ta recover na ga koi chu le step khat na chu ne account pa chu hin hack kha ai le hung i khat kha yong le next pa chu verification code chi na lai na verification code hung chi ale cha chu nang min hin bol kha a hi le phone ham alo laptop ma hin hon kha a le email a ko na chu nang ko ma message sung da na message sung tin accept min tin yes or no min tin chu nami by chance ta het lo wa yes nami kha on la ani na na la na ani na chu pyam te le number verified bolding langa pa chu hin bol pa chu ama screen a hi number hung ki jin den 2 digit number hung ki jin den nang ko ma chu number 2 digit thum lang hung da na cha chu na vet ka na click nga ya tabang chu cha chu nami hi la la ama la lo ha na ji a chu cho chu ki ven de ji chu channel monetize khat chu gen thai ta hin ki bola video hung ki sema watch time ki sema subscriber hung ki sema views hung ki sema zo teng la chu monetize apply thei bo hin lai na ten chi monetize apply na dinga chu na video chunga na content chunga na video copyright ham claim ham kha le monetize lo na lai na cho chu na hin hol pay pa monetize hung hi chu monetize hung ti hacking hung che ri chu koi mi chan idei lo du na hi chun ki vm ta aji chu ke chunga hung chu ta ja chu ka hin se na cha ko na ki vm do ding da cha chu ki vm du ten ka sei banga chu verified extra email recovery email ki koi ngai na hilo number ki koi ngai ti chu ka hin he sa ka ki pan abula ko na zo na gen hin web page ki pa thu ken se ten ka chen ka video ko na he nang ninga phat chom na hung hi a hi le nung se ten like share subscribe ning bol pe diving pen team ve ki pa